Tanawa, babe, oh. Naanapod sila bagong motor. Di man na pwede nga sila makalabaw. Puntakan yung wire. Kaya mangutang ta. Bahalag magkautang-utang ta, basta dili lang sa malabuan. Babe, kanang repo ra ha. Ma'am, sir, kuhaon na nako inyong gihilman. Da, nakautang. Tara babe, pakanal. Tanawa, babe, oh. Naanapod sila bagong motor. Hoy, huwag ka kasyurong ilahan na. Basi kinawat ra na. Unya, babe. Gusto day ka nga malabuan ka na nila. Hoy babe, di dyan ko magpalabaw sila ha. Kana, babe, paningkamot, gyud. Di man na pwede nga sila makalabaw. Di bete nga na. Unya, babe, unsa may buhaton nimo? Puntakan yung wire. Kaya mangutang ta. Sige. Bahalag magkautang-utang ta, basta dili lang sa malabuan. Hello? Ilway Arne? Pwede may makautang og motor? Babe, kanang repo ra ha. Chip, puda na, babe. Ay, kanang sir na mo'y ripo. Kanang tag 200 lang bulan. Babe, kanang rosy ra. Kay kusgan, importante kay na ha. Kanang sir na mo'y rose. Bahalag mo aso, basta kay mudagan. O sige, kana. I-deliver diri dayon ha. Ay, kanang par, picture ra gud ko kay net katong cellphone ng iPhone. Mga ilason nyo kayo. Nag-iPhone na pod. Babe, malabuan kita nila ay bisag unsaon. Di mo na pwede babe. Ay kabalaka. Di puta malabuan nila. Naatay, Nokia. Babe, usa man na imong cellphone, babe? Oy, unya na anay rington. Ay kumpiyansa babe. Paminawa. Unsa man na, babe? Maulawan man ta na, babe. Ang importante, natay cellphone. Bahala ko yung ringtone. Di na pwede. Mangutang ta. LYR, mangutang mig cellphone. Naamoy Kiki Mobile, katong Globe inig open. Hoy! Siguraduha lang at 50 ang bulan na na. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Sir, nara yung cellphone o ginyong motor. Kung saan man yung mag-order? Kanang babe, mo na ilang latest nga Rusi, Volkswagen. Babe, dili na ka man problema gasolina. Kusog ra nimo sapat na. Babe, igawasan na to ni motor basi maabot na tong tag-iya. Tanawa, babe, gigawas na. Muagi ta silang tungod. Tara, kaya naka-Volkswagen ka. Paibugo na to sila. Dam, di na kinawat. Di mo to bag no. Kinawat mo na. Bago kay mong Volkswagen, no? Bago pa gud ninaabot. Napod ni Kiki Mobile. Lain pa yato, na may Nokia. Cash. Babe, dili maningog ang mga suyaon, oh. Di man ko nila afford ang atong Volkswagen. Uy, unsa na lang kanya itong Nokia. Nga limited edition. Tara na, uy. Mahawa na ito rin. Makawatan. Ma'am, sir, kuhaon na nako inyong gihilman. Babe! Sir, salamat kay sa pagpahiram ha. Darang cellphone, dara po ng susi. Kanya, sir, ma'am, sunod na pod. Ngarkilaram na ito. Da, nakautang. Tara, babe. Pakanal.